место каде што ќе останаат бегалците. Ние сме транзит зона. Кажев, не ни е прв пат. Ние секој пат сме биле жртва на пропустите и немоќта на европските институции. Исто и во НАТО. Сите напредуваат во Европска унија, НАТО, Македонија стои во место. Не прашал некој како сме преживеале 25 години. Тоа е морализирање и лицемерие да и се замера на Македонија. Се уште немаме добиено 1 евро од Европска унија. 25 милиона сме потрошиле ние. Нас само ни се ветуваат помош. Погрешна представата за источноевропските земји. Тие имат примерно преку 1 милион бегалци од Украина. Сликите се слика на совеста на Европа, не на Македонија. Истинското лице е на грчката страна од границата, не на македонската страна. Не правите нас дека сме ние зверови, дека ќе користиме воена амуниција против живи суштества кои се напатени и кои избегале од боишта каде што живот бил доведен во прашање. Ние ако чекавме Брисел да донесе одлука, сега ќе бевме преплавени од сите можни илегални терористи, джихадисти и исламисти. Das war ein überaus spannendes Gespräch, ein überaus spannendes Interview mit dem mazedonischen Präsidenten. Mich hat überrascht, wie groß die Enttäuschung über die Europäische Union ist, nicht nur in der aktuellen Situation, was die Flüchtlinge angeht, sondern wie man überhaupt sich in die letzten 25 Jahre alleingelassen fühlt, wie es keine Unterstützung gegeben hat und deshalb auch jetzt so ein bisschen das Gefühl, wir haben jetzt eine Entscheidung für uns getroffen, weil von Europa ist eh nichts zu erwarten. Ja, und er findet die Anschuldigungen unfair, die jetzt gemacht werden, was Idomeni betrifft. Er findet es unfair, dass man ihm oder dass man Mazedonien da die Schuld geben will, weil er sagt, in Wahrheit passiert das ganze Elend dort auf der griechischen Seite. Und er sagt, die EU ist zuständig und Griechenland muss sich darum kümmern, was dort an der Grenze passiert. Yes. What? Macedonia.